Reka nongere nguhe ikaze nanone kuri YouTube channel yacu ya Monai TV. Iyi ni YouTube channel igenda ikugezaho amakuru atandukanye ku bintu bitandukanye byirirwa bivugwa ku mbuga nkoranyambaga, mu binyamakuru ndetse n'izindi nkuru z'ubusesenguzi, ibyegeranyo ndetse n'izindi nkuru ziba zaragiye zihishwa inyuma y'ibintu bitandukanye, aho umenya amakuru yishe inyuma y'ibyagiye bisohoka mu binyamakuru ndetse n'ibindi bitandukanye. Uyu munsi turi ku itariki 23 Werurwe umwaka wa 2025, tugiye kurebera hamwe ibyiriwe bivugwa ku isi ndetse no mu Rwanda muri rusange. Ibintu bitandukanye byagiye bivuga kuri uyu munsi, ikigezweho cyane cyane ni intambara iri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, iri guhuza umutwe M23 ndetse n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC ndetse n'indi mitwe itwaje intwaro bigenda bifatanya mu kurwanya umutwe wa M23, twavuga Wazalendo, FDLR ndetse n'indi mitwe itwaje intwaro. Kuri uyu munsi ku itariki 23 Werurwe umwaka wa 2025, amakuru mashya ku bijyanye n'umutwe wa M23 ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umubano w'u Rwanda ndetse na Kongo ndetse n'ibindi bigenda bivugwa mu karere, niyo tugiye kuba twakibandaho kuri uyu munsi. Ndagira nkwibutse niba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel yacu ya Monai TV gukora subscribe, aho tugiye kurebera hamwe mu mpamvu nyakuri yabatumye umutwe wa M23 urekura agace ka Walikale nyuma yo kugafata nk'uko byatangajwe mu minsi yashize. Ese ni impamvu ki yatumye umutwe wa M23 uva mu gace ka Walikale, ndetse n'icyo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje kubivugaho, n'icyo abahanga mu bijyanye na diplomasi ndetse n'intambara bakomeza kugenda babivugaho. Ese u Rwanda rwabitangajeho iki? Ese Kongo ibitangazaho iki? Ndetse n'umutwe M23 ubitangazaho iki? Nkwibutse nimba utarakora subscribe, kanda aho ngaho handitse subscribe kugira tubashe kubana muri iyi nkuru yacu neza mu zindi nkuru zitandukanye, cyangwa se n'ibindi biganiro tugenda tubakorera byeje ubusesenguzi. Yes, nk'uko rero byakomeje kwandikwa mu binyamakuru bitandukanye, umujyi wa Walikale warekuwe. M23 yakuye ingabo zabo mu mujyi wa Walikale nyuma y'iminsi mike. Umutwe wa M23 wigaruriye umujyi wa Walikale, watanze itangazo ry'uko wakuye ingabo zabo muri uwo mujyi wa Walikale mu rwego rwo guharanira kugarura amahoro bitanyuze mu ntambara, ahubwo binyuze mu buryo bwa diplomasi n'ibiganiro. Gusa hari impaka nyinshi ku mpamvu nyakuri y'icyemezo cyafashwe na M23. Bakemeza ko ari intambwe y'amahoro, bamwe bavuga ko ari intambwe y'amahoro yabatewe na M23, abandi bakavuga ko ari uburyo bw'amayeri yo kwitegura izindi ntambara. Yego, abasesenguzi niko bavuga ko ari amayeri yo kwitegura izindi ntambara, aho M23 ishobora kuba yarekuye uno mujyi wa Walikale mu buryo bwo kuyobya amarari cyangwa se bwo kuyobya FARDC n'uburyo bwo kwitegura izindi ntambara, cyane ko M23 nubwo ibiganiro by'amahoro bigiye bikomeje, hari abafite abahuza babirimo, ariko n'intambara nayo irakomeje, ntabwo intambara bayihagaritse nayo. Zimwe mu mpamvu rero zituma uyu mujyi wa Walikale ushobora kuba warekuwe harimo, nk'uko ibinyamakuru bigenda bivuga, impamvu ya mbere, uyu mujyi wa Walikale tugiye kureba ku miterere y'umujyi wa Walikale. Umujyi wa Walikale ni umujyi ukungahaye ku mabuye y'agaciro akomeye cyane. Walikale ni umujyi ukomeye cyane muri teritwari ya Walikale, ufite akamaro kanini cyane mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Aka gace kazwiho kuba igicumbi cya tin, zahabu na koruta, amabuye y'agaciro akenerwa cyane cyane mu nganda zikora ibikoresho by'ikoranabuhanga. Abahanga bavuga ko iyo umujyi nk'uyu nguyu ugenzurwa n'imitwe yitwaje intwaro, bigira ingaruka ku bukungu ndetse n'umutekano wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. M23 rero yafashe Walikale ku itariki ya 19 Werurwe umwaka wa 2025. Ibintu byateye impungenge ku baturage batuye muri Walikale ndetse no ku butegetsi bwa RDC ndetse no ku miryango mpuzamahanga. Iyi ni impamvu ya kabiri, cyangwa se ikindi kintu twarebera hamwe, ni kuki M23 yaretse Walikale. Abahanga hari impamvu nyinshi bagenda bavuga hano, hari impamvu eshatu bagiye bagaragaza. Hari impamvu eshatu shingiro zitangwa ku cyemezo cya M23 kuba yavuye muri Walikale. Impamvu twavuga ya mbere, gushyigikira amahoro n'ibiganiro bya diplomasi. M23 ivuga ko iki gikorwa kigamije gufasha gahunda y'amahoro ikomeje kugeragezwa n'imiryango mpuzamahanga. Bamwe mu bayobozi b'uyu mutwe bavuze ko kwikura muri Walikale ari uburyo bwo kugaragaza ubushake bwo kuganira no gushaka umuti urambye ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Gusa RDC ntabwo yanyuzwe n'iki cyemezo. Perezida Felix Tshisekedi yavuze ko M23 idashobora gufatwa nk'aho ishaka amahoro mu gihe gifite ibice byinshi iyigaruriye. Ibi bishatse kuvuga ko guha RDC Walikale ntacyo bivuze ko niba M23 ikiri mu bindi bice nka Bukavu, Masisi ndetse n'igice cya Rucuru. Iyo ni impamvu ya mbere bajya bavuga. Impamvu ya kabiri, uburyo bwo kwisuganya no gutegura ibitero bishya. Ni ukuvuga ngo impamvu ya kabiri bavuga ko umujyi wa Walikale wa M23 avuye mu mujyi wa Walikale, bavuga ko ari uburyo bwo kwisuganya no gutegura ibitero bishya bigamije kwigarura ibindi bice bitandukanye. So abasesenguzi benshi bemeza ko
Yego, abahanga bavuga ko hano M23 itavuye muri Walikale ku buryo bwo gushaka amahoro, ahubwo ko ari amayeri mashya ya gisirikare yo guhimba imirongo mishya y'intambara ndetse no kwisuganya kw'igisirikare cya M23. Ibimenyetso byerekana hano byerekana ko M23 yari imaze iminsi ihanganye na ingabo za FARDC hamwe na FDLR kandi yari ifite igitutu gikomeye. Iyo ni impamvu ya mbere bavuga ko iyi ngingo ya kabiri ni uko M23 yari imaze iminsi ihangana na FARDC ndetse na FDLR ikaba yari iri ku gitutu gikomeye cyane. Bivuga ko yari isumbirijwe. Iyi mpamvu ya kabiri, ingabo z'u Burundi zifatanyije na FARDC zari zaroherejwe hafi ya Walikale, bituma M23 ifata icyemezo cyo gukuramo ingabo zayo kugira ngo yirinde igitero gikomeye. M23 ivuga ko kuba ingabo z'u Burundi ziri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zari zashyizwe hafi ya Walikale, ibi M23 ngo abasesenguzi bavuga ko yabibonyemo ko bishobora kuba byayiviramo ibyago byo kuba yagabwaho igitero cy'ingabo zifatanyije, tuvuga yaba izi ngabo z'u Burundi n'iza FARDC ndetse na FDLR, bikaba byatumye rero ikura ingabo zayo hariya kugira ngo itaba yagabwaho igitero. Iyi ni impamvu bavuga ko M23 ishaka kwagura ibice yafashe ndetse no gukomeza intambara, aho igamije kwigarura ibindi bice harimo nka Kisangani cyangwa Minova. Iki ngiki akaba ari kimwe cyemezwa n'uko M23 ikomeje kugira ibirindiro bikomeye mu bice bya Rucuru ndetse na Masisi, avuga ko hari ibikorwa bikomeye bya gisirikare bikomeje. Indi mpamvu rero ya gatatu, M23 bivuga ko abasesenguzi bavuga ko yaba yatumye ikura ingabo zayo muri Walikale, igitutu cy'akarere n'imiryango mpuzamahanga. Hari impamvu nyinshi zituma M23 yaba yafashe iki cyemezo cyo kuvana ingabo zayo muri Walikale, kubera igitutu cy'akarere ndetse n'urwego mpuzamahanga, aho bagenda bavuga ko wenda tugereye ku mpamvu zitandukanye. Impamvu ya mbere, umuryango w'abibumbye ONU uherutse kohereza intumwa zawo Goma, aho bagiranye ibiganiro na leta ya RDC, ibihugu bikomeye nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubufaransa, umuryango w'ibihugu bimwe by'Uburayi bikomeje gusaba ko M23 isubira inyuma. Iyi nayo ni impamvu bagenda bavuga ko ikubiye muri iyi mpamvu nyamukuru ivuga ko icyatumye M23 ikura ingabo zayo muri Walikale ari igitutu mpuzamahanga. Ikindi bavuga ni perezida wa Angola Joao Lourenço wakomeje kunga u Rwanda ndetse na RDC, yatangaje ko hakenewe ibimenyetso bifatika by'amahoro, bityo M23 ishobora kuba yashaka kwerekana ko yiteguye kuganira. Bikavuga ko kuba yakuye ingabo zayo hariya ariko ko ishaka kwerekana ko yo ishaka kuganira. Indi mpamvu ibarwa mu gitutu mpuzamahanga, ibihano by'ubukungu bishya kuri bamwe mu bayobozi ba M23, bityo bakaba barafashe icyemezo cyo kuba bava muri Walikale kugira ngo bagabanye igitutu cya diplomasi ndetse n'ibihano bagenda bafatirwa. Impamvu ya gatatu rero muzabasesenguzi bagenda bavuga zatumye M23 iva muri Walikale, hano bagenda bavuga ese M23 yavuye muri Walikale burundu? Hano baravuga ati nta kugenda bivuga ku kuva kw'iri tangazo rya M23. Hano bavuga ngo nubwo M23 yavuze ko yavuye muri Walikale, nubwo bavuga ko M23 yavuye muri Walikale, haracyari impaka ku buryo iki gikorwa cyagenze ndetse n'uko bikorwa. Amakuru ava mu baturage navuga yuko nubwo M23 yasohotse mu mujyi wa Walikale, hari ibice byegereye umujyi wa Walikale n'ubundi M23 ikiri kugenzura. Ku rundi ruhande, FARDC yatangaje ko izakomeza kugenzura iki gice kugira ngo M23 itagaruka. Gusa amateka y'imitwe yitwaje intwaro muri RDC yerekana ko akenshi iyo habaye ihagarikwa ry'imirwano, bivamo amayeri yo kwisuganya no gutegura ibitero bishya. Impamvu ya kane igaragazwa kuri kuva kwa M23 muri Walikale, icyo bivuze ku ntambara ya M23 na RDC. Ni ingingo ya kane turi kureba hano. Ese iki cyemezo cyerekana ko amahoro ari hafi cyangwa ni amayeri y'intambara ikomeye kurushaho? Iyi ni imwe mu mpamvu zituma umutekano muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ukomeje kuba ikibazo gikomeye. Hano bavuga ko mu ngingo bagenda bashingiraho ku ruhande rwa FARDC cyangwa se rwa RDC, bakomeje kuvuga ko batazigera bemera M23 nk'umutwe wemewe, bityo ko intambara ikwiye gukomeza mpaka bawuranduye burundu. Ku rundi ruhande rwa M23 nabo bavuga ko barwanira uburenganzira bwabo, bita abaturage ba Kivu bafite inkomoko mu Rwanda. Ku yindi ruhande rw'u Rwanda, rwo bavuga u Rwanda bo bavuga ko ari ikibazo cya RDC ubwayo, ari RDC yo igomba kugikemura aho kugishinja u Rwanda, ndetse RDC ko igomba gushyikirana na M23. Ku ruhande rw'imiryango mpuzamahanga MONUSCO, uyu nguyu akaba ari umutwe wa ONU uri muri RDC, basaba ko habaho ibiganiro
ariko RDC n'u Rwanda ntibirumvikana ku cyakorwa. Iyi ndi mpamvu ya gatanu cyangwa se indi ngingo ya gatanu, hano tugenda tureba hamwe, ese icyizere cy'amahoro kirahari? Icyizere cy'amahoro kirahari? Kuva M23 yakigarurira ibice byinshi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, igitutu cya diplomasi cyarazamutse cyane. Ibi ngibi abahanga bakabishingira bavuga ko umuti w'iki kibazo ari uburyo bwa diplomasi bwonyine, atari uburyo bw'intambara. Ariko ikindi kibazo kibazwa hano aho ese RDC zemera ibiganiro n'umutwe w'iterabwoba, cyangwa se M23 yo izemera gusubira inyuma burundu? Ikindi kibazo u Rwanda na RDC bizagerageza kunoza umubano wabo? Ibi ni ibibazo bikomeye bishobora gufata amezi cyangwa imyaka kugira ngo bibonerwe ibisubizo nk'uko bigenda bivugwa hano. Icyo twakura muri iki kiganiro cyangwa se muri iyi nkuru cyangwa se muri ubusesenguzi, icyo twakuramo icyo bamenya cyo M23 yavuye muri Walikale, ariko ibi ntibisobanuye ko intambara irangiye. Ikindi wamenya ni uko hari amahirwe ko iki gikorwa gishobora kuba igice cy'ibiganiro bya diplomasi, ariko hakaba n'amahirwe y'uko aya ngaya ashobora kuba ari amayeri yo kwisuganya k'umutwe wa M23. Ikindi wamenya, uburasirazuba bwa RDC buracyari mu bibazo bikomeye cyane by'umutekano, kandi nta cyizere cy'amahoro arambye kiraboneka. Dusoza rero n'iyi nkuru yacu cyangwa se n'iri sesengura rikaba twabakoreye, nakubaza iki kibazo gikurikira: ese wowe ubona iyi ntambara izarangira ite? Wajya muri hepfo ngaho muri comment ukadushyiriramo igitekerezo cyawe uko ubyumva n'uko ubibona. Wadusangiza igitekerezo cyawe, se ubona iyi ntambara muri burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo izarangira ite? Muri comment waduha igitekerezo cyawe. Reka ngushimire rero twabanye muri iki kiganiro cya none cyangwa se mu isesengura rya none, nkwifuriza kugira ibihe byiza n'amahoro y'Imana bane namwe, bifuriza gukora subscribe kuri YouTube channel yacu ya Munayi TV. Amahoro y'Imana bane namwe, mwirinde intambara nk'abirinda umucanga mu birahure by'amaso. Ndagiye ariko nzagaruka nk'amayaga w'i Kigali. Reka duhure mu biganiro by'utaha. Imana ibarinde.